Anyang laki din! Itayak pa'y ngayab-ngayab ken kamanong. Dinagdangdang kan. Ha? Agay ayab kagayam. Katuan, kulak manganan. Kasta ka di. Akat alaman nga lud. Mangantan. Kalpasan na, inakmad iya ayan da Madam Filma. Ha? Anyat mapan mo ibaga ken kuana. Hay, kasalita ko ma. No kahit na supply nak ito usilak nga agmula ito kamatis. Ha? Amumitin. Nalugi ta idin na pan nga apit, gapo iti kinababati please, so tinateng. Sa bagay mat kiti, amaanong. Katuan kasaritam lang yat bakunana. Wen, tani, awan at talaga ti amok apangala iti pagpuunak agmula iti kamatis. Ala, umay kapay nga rod tamangan tapay manong, sakbay ka mapan. Ala, umay kan. Sa anak ba't anarigat akasarsarita berteng? Anya laki din. Agyaman ako na madam. Siya ko, ti makaamo iti abono, kas kadaan niya pa di tapang spray iti imulam. Ayo, agyaman ka talaga madam. Aywan gayam, siya ti makaamo kun akat saan ko pa asinaludsod no anyat imulam. Kamatis ko madam. Ay, kat nasaya at ano kasta. Mayat nga agpaiso ti kamatis nga imulam ita abulan. Apag isaw, kalpasan ti upat abulan, nagapit kantaon. Dadya abulan tinangin ti presyo ti kamatis. Sapay ako mga lod, madam. Ay, sigurado dahi taberteng. Malaksid ka dagiti abono kan pestisidyo. Tapno lumwang to kan tumambay tinangin na presyo. Saan tayo aliwayan ti agkararag kini apo? Kat, nakasagana ka din ti pagmulaam. Uwen, madam. Nakasaganan, Nakasaganan ti pagmulaak. Iso nga itata nakasalita kayon. Mabalin kon arog yan, madam. Oh, siya kabit kayang palipipito. Nakapasyal ka man dito yung balay, mi? Wampanay. Di mo kunain nga awisin nakmanin iti siyat. Ay, bigbigat pala yang ya. Si kaki di mo, pare. Sana day tatimaya. Gusto pa lang mantisyat tanay. Gusto pa lang mantisyat tanay. Makadadali ti salon at ako nadang. Apo, nagadukit nga. Imayak, tanadamag ko kami. Ani Madam Bill makanumit ti mga supply king kay timula makamatay. Ay, uwen pale. Hindi pa namin sa nalawas ang napana ka balay na kinasalita kit nagwenmet. Basta ka day. Oh. Paray. Ang mga kaya mo mangagkadwa tayo ti karday. Ha? Oras siya ngamin ka pare ko kumulaan ti pagpunak manay. Nalawa mo ti mulmulam. No kaya mau, agkadwata ko ma. Katwin na pale. Day talaga ayam. Kat, kumusta nga ilakay? Anya nga tinagsalitaan yung kiniberting. Imanugo mo bakit? Maya mangagkadwa kami ti karday. Ay, kat nasaya at adino kasta. Kat, anya nga kanu ti imula yun no bilang laeng. Kamatis Kayso mo tinagsaritaan na ka ni Madam Vilma. Katuan saya aton ti trabaho adi kini pari berting. Tapnusan anak kababain niya. Anya laki din ba siyang? Nakababay man nga ibagbagam dita. Ni, kunak adi taamok ngamin ti ugalim niya. Nakikadwa ka ini kini pari Jojo. Sakti mababain kan kuha na takabayatan nga agtrab-trabaho iji gardinyo kot. Adda ka iji tersena ni bakat galyang nga nabarbartak ya. Apo, iso nga ibagbagak manan ata mga naulit manan. Si kaki di mo. Saan na maulit da jay man? Nung nalpasin na pasamak, nalpasay. Saan na maulit ko na manay. Lang. Ay, makabanog at talaga tayo garding jaw. Anya nga lud pale. Saan tamit ang mga opisina ya? Ay, sa bagay makindi Ay, inayan ito. Makabandog nga pa, so ngay maagasan met ti bandog no makitaan na lang to ken ado ti bunga ti kamatis nga imulot. Ay, wumut aparay. Uno da ita.
Ore ka sa no, ti banaw, no napintas ti mula, kit makay ayaw mo iti mata. Magasan to amin abannog, apamang nga agapit, tapale. Sapay lang kong mga rod, apakay. Ayo, Magagaharan ako nga agapit iti bunga ti kamatis na. magagaran iti apit ngay bagbagamit, pare. Ti ako napkit di, magagaran kan iti biyangay. Ay, yun na yung nga. Nga lagi ni. Nayon na mo tinwada kita pare. Puno ka di tinadamag ko, bes. Anya dita, bes? Nagkadwa ni manong mo, kaniberti nga asawa da di abasyang. Ay, wen, bes. Nagkadwa ti garden. Dandani dameten nga agapit iti mula da kamatis. Ay kat nasaya at ano kasta. Naimbagman tayo manugot ti kabsat mo, anak ikadwa da di nga ereng kwana. Diyak man amoy ti kamsat ko. Basta nagwin matlatan ora amo na ti ugali day dyan, pipito. Wan nga rod, amok ngamin tinarabid na, hindi nakikadwa manan ka ni Jojo idikat. Baybayan na lang ni Jojo ang agtrab-trabaho iti garden. Kabayatan ti mapan na panagbarbartag di ta igit. Kaasin na. Awan pa'y mo tinibagbaga ti kapsat kung hinarabid na ti kasta. Ay, rumbang laang Apay dila agbain no kasta pa'y lang taramidin na. Anya laki din da di tao. Itay ka pa nga scroll ita cellphone mo ya, Pipito. Kita am na ito bakay. 10 million ka no, ti premyaw. No asino man ti makaisuro, no sardino ti ayan ni Atong ang. Nakita ko dayta. Kat, anya ko maitano 10 million ti premyo na. Mayat sa ti mapantumulong amang sapol king kwana Anya? Ay na, agtagtagainap kan sa manan, Pipito. Ay nasaan man. Kit puno mo ti bagbagak sana yan. Biglang yaman ano bilang laeng oh. Diyak amukan ka. 10 million ko naman. Pag pampanunuta, mga agpaisaw. Dakkel magatan ti 10 million kay. Nagado nga ibagbagam dita. Ingka kumanganan. Kanon ti pusa ti kanum kumaana kada sa rijila misaan. Anya lakit din. Huwag mapanakaw. Ne. Papanam, apa anak kaimpake mo tanti kawas mo? Punta ako sa Maynila bakay. Anya? Oo. Sana nga kang angaw man. Sana balit at daman ni Insan Lusing nga pagdaga sa kiyay. Ha? Masigurado nga iti panagawig ka. Mayawig ko ti 10 million na premyaw. Imposible maano dyan mayro pa anda dyan nga atong ang. Ay na, nadadaulan kansan iti panunot. Sa dahil nga ibagbagam may. Limpyo akpay lang basyang. Nyalaki ideng. Ay, umadanin ti panagapit yu iti mulayo kini pari Berting. Sa ita, ipakpakat mo manan dahi ta kinabagtit mo. Nung maiyawig ko lang ti 10 million na premyaw, ultimong basyang. Pagtalawang ka rito'y balay, winusan isubli ka ni Tinam, salbag ka. Tinak pa'y suportarang mga asawa may. Atong ang unlay, apay, ya mapirukan. Anya? Napan Manila nilakay mo? Ay, huwan mari. Ay na apo. Jack amo na niya klase apa nagpampanunot ti adda kang kuan na ita. Una yun da dyan, pipito. Napan niya Manila. Tapno lang makibiro kinaatong ang. Ang langaruda. Nagado nga parikot ko. Nainayon pa ilaang deta asawa baliktad. Di pa nagpampanunot na. Apo. Dayta nga rod gumari. Agasam man ngamin. Iso asaan kun analapdan. Tay di madamang aglablabaak. Agim impake mat gaya man ti kawas na ti awanan bain. Ay, pasensya kan, Mare, ha? Talagang awan ti usto pa nagpampanunot asawa man niya. Uy, saan na ka masahiri iti retang imbagang mare. Gaputa iso matipod no. Anya lakid din na asawa, makalbo.
Kasla surmat a pimanaw. Ay, masigurado na kano amayawid na ti 10 milyon a premyo. Ti makaisuro kini atong ang. Ay, salbag! Isumit lagayam Idi na minsan pa yung aldaw nga awa kiti telepono. Ngayon pulos asaan asumungsong bat ya? Ha? Awanang, pinanawan na kan tikadwa mga agpuros kumay timulay o akamatis. Hay, jak maawatan no niya't pampanunutan na dadya pipito. Awan sakit panunot nan Agasaman, amo namat anangina ti kamatis ita. Imbes sa maragsakan ko mata na pintas ti mulay o ken adu ti bunga na. Ngam na panidya Manila amang sapol kano kini atong ang. Hay, makamumit din San kumit nga imbaon amapan di Manila? Kasano nga ito ti panagpurusyo ko ma? Agnayo naklae ngayon, iti tao nga ayabak tap numalpas iti agmalim. Anya nga kit awan mit ni Pipito. Mas pinili na ti 10 milyon niya atong ang salbagi diya nga tao nga. Hay, makapasin na ay di akong parem. Laklakayan, ngayon awan pa iti husto pa nagpampanunot ti Jaske. Hello, Bagtit. Hilo pa kay. Unay, bakit kung ko na magkanya ako? Unay ka. Katpod no, mat. Naimbag pa kidi aja taong anda Bagtit na tamaawatan ta Bagtit nga rod. Ngam si ka alimpiyaw. Awanan, natuluyan kansan. Si kaki di mo. Kat anyat, yaw awag mo. Kuha nga min bakit? Nakaungatan din san lusay kanya. Kat asino kumatisan ang makaungat kan ka. Papakpakana la kano dito. Kuna na pa yung awang kano sir-sirbek. Ay, pudno day ta, siya akong nga asawam ti mangibagbaga. Talagang awan sir-sirbem. Anya? Saan ka nga isakit? Ganabam ti kinaubing ti panunot mo, salbag ka? Hala, gusto ko mamot din na bakit? Pangasim man ta, pawitan na kiti oray 700 pesos online. Pagpasahig lang, nga gamay. Pangasim bakit? Makawawid ako. Sige kayo din, Bagtit! Bye! Oh, paling Pipito, nakasangpit kagaya men. Ay, paray. Nakaawid ako. Idi kalman. Pet, kumusta ngay? Nayawid mo ka dito 10 milyon ni atong ang. Baratuan nakmetin Ay, si kaki di mo pare. Insultun nak pala mo ito. Ne, saan ka ngayon insultuin pare? Ibagbak lang bit atipod no. Isumit nga rin tinapanami dyan Manila ya. Sana ya? Anya? No kaano anaapit amin ng timulot ang kamatis. Isumit ti panagawid mo. Ha? Kaya mo asawin nawanay. Nalpasay. Naibusan paray. Katwen, manulayang bit ti biyag ti kamatis. Apagbiit. Anya? Ke manungay mo tibingay ko king kaparay. Ne. Agdamag ka pala ang tibiyangay mo kat dakdakil ti 10 milyon nga iniyawid mo. Ay, pangasi mapari ta sardengan na. Ang mga nugumurak iti mabayag. Tet, anya nga nugulain nak, kat ibagbak lang bet ti pudno. Pangasim paray, itid mo tibingay ikaw. Amo ka nangina ti presyo ti kamatay. Isong itid mo ti osto abingay ko kunak manay. No adaman ti biyangay mo nga itit ko. Bayadak lang nga nagkata aldaw mo, manipod nagmula ta. Aging ga pinanawan nak anapan mo sinapol ni atong ang di Manila. Anya? Nugulain nak iti dayta. Awan maalamidak. Danugin ka man. Ha? Ne, sikapay lang ti adaganas na makaungot akasta. Durabon kanto pay ngay. Kipon no mo ti bagbagak Awanan ba yung najabertang? No adaman ti awanan bain, kan awan iti husto pa nagpampanunot. Si kadayta, saan ati kumparem, salbag ka. Anya? Pagsasawam ni Berting, idinto ta si kamot ti adabasol na. Nagmayatan ngamin titulagan nyo, agkadwa kayo ti garden. Idi umadanin ti panagapit yo, pimanaw ka.
Gapula ang iti 10 milyon ti salbag nga atong ang. Anya nga itanga nga. Ay, yang. Ita, sumanao ka. Tapnam mo man niya. Inutang ko laang iti kabsat ni Berting abaklat impaw it ko nagpasahim a nagawid. Nagpuskol taro pa magsaw iti kasta Berting. Isimpam dahil ta panunot mo, laklakayan kan ng kasta ti panagpampanunot mo, kasla panunot ti bagtek. Yan lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Aray, ang mga nuawan pag naminton malag. Awan mat, apay aya? Mapantamang magliw-liwa. Ah? Wan paray, di ka madanagan. Siyak ti makamaw ng agbayad iti inumanda. Una, day talaga ayam. Mapanta. Amo mat, nagita ti pagaayat ka. Sige nga rod paray, dagasin ka inton malag. Uy, urayin ta. Day, rumabeain, ngam nakapeles ka kidain, papanamanan. Ay, kuha na nang, ada papanan me, kani pare Daryaw. Anya, mapan kayo manan ijay inuman. Ay na, tuni aya, kas kalakwago iti kasta nga ugalaim. Hindi na nang mat. Kahit pudno mo ti bagbagak, amom jay kwagaw. Noal daw nakaturog, ngam no iti rabeay, rumwar. Win. Kuwago na nang. Ay na, tuni aya, panunutom ko mga datrabaho minton bigat. Ay nawun ka day. Saan kami met amapan iji inuman ka? Adala na patag apag nami. Anya, Ina ko na nang. Agawi dak, inton madamdama. Pangasayaw. Ilukatan dak, itiri daw. Ay na, nagpintas mo tanda ito abar paray. Nagado ti checks. Win nga rod paray. Ngam pangasim ma paray. Imay ta ditoy, tapno uminom laeng. Saan nga chicks? Ha? Ang mga nung nalipata, mga dakayan ayat mo paray. Awan. Hindi namat among ay may ta dito eh. Ag chicks talata. Sana balay. Saan namat nga mau. Anya? Ay, paray. Makit kita. Ha? Adda balasa nga umasidag dito yan ta. Ay no, nagpintas si ka. Kasla artista. Gapo iti kinapintas na. Sigurado awitris day ta paray. Umay agdamag no anya ti order ta. Hello, manong gwapo ah. Kan naggugwapo ah. At to'y tilis. Dagiti mino dito ay. Agpili kayo ah. Ay na. Agyaman na ka. Ading balasang. Awan ang yaman na. Manong anak gwapo. Ay na. Gusto laki di kanyak dahito ay balasan. Ano ah? Kasla day bagbagam. Ay kuha awan. Awan ibagbagak. Ay nagpintas ka. Kaskala artista iti dahito akin napintas mo. Agyaman ako na manong. Ay na. Naragsak dahito arabi eh. Adagwapo anak ibaga kanyak anapintasak. Ala, ibagayo na niya ti order nyo ah. Siyak ti mangisagana. Kaya makitugawak mutan kada kayo ah. Naimbag nga oras yo, nana. kastamot kan kabalasang ka. Imayak nana. Salud-sudak la kumano ada ni Tony. Jack ngamin makontak ti cellphone na. Ha? Di magasak ijay pagtrab-trabahuan na. Ngam na ko na dagiti katrabahuan na. Asaan ka no asimrak? Ay na, pasensya kan balasang ka. Ada ni Tony ijay silid na, nakaturaw. Anya? Saan ang nakatrabaho ita? Nga main, kasta una yabartak na. Parbangunan idi nakaawit ti sinalbag alalakay. Anya? Isumot lagayam adi na sungsung-batan ti awag ko. Idi rabi ipay lang. Wan, mala, di ka madanagan balasang ka. Numakareng,
Ibagak nga imay ka. O sige, nana. Agyaman ak unay. Anya? Imay ni Teresa itay nanang? Wan, ibagbaga na di mo ka nusungsung-batan ti awag na kan ka. Unay matanda di babae. Kasla ubing. Diyak lang nasong batan ti awag na. Imayan dito'y balay. Ay na, kat madanagan laang matjay tao. Di ka katagyaman ta concern ni Teresa kan ka. Oh, adula amin dita. Concern dita. Inton kon, i-break ko lang araw. Anya, Wait, i-break ko, no? Kasi ka na yung tiaramid na. Agayan ayat kami pa lang. Ngam kasya ti ugalinan. Kasano no agasawa kami ton? Bakalin na? Kasjay? Ay, awan na! Jacket ti babaya kasjay ti ugali na. Lapdan na amin na kayat kong aramidan. Oho! Anya? Makiwin naswas ka kanya kon, Tony? Wen, jak namin kayat ti ugalin. Ha? Amin mo nga aramida kat pakibiyangam. Ay, jacket ti kasta ha. Umay ka pa'y dito'y balay tap no agimbestiga ka no apay ajak simbrak iti trabaho. Unay ka matan. Tony, concern laang matkan ka. Iso anaramit ko dayjay. Ngam no di mo kaya't apakibibyangan ka. Jakon ulitan dayjay nga inaramit ko. Promise. Ay saan? Jackpot yun day tangay bagam. Amok nga ulit tumtumanan. Iso nga, break taki day. Anya? Anya? In-break mo ni Teresa, paray? Wen, manakibiyang launay. Ay, kasla bakalin nakmutan iti kasya nga ugali na. Anya? Amin nga ramidag, nasken na maamuan na. Apay, mabalin ayat ti kasjay. Ha? Agayan ayat kami pailang, ngam kasjay ti ugali na. Kasanungay no agasawa kami ton. Di awanay, jak to pulos makabalog no bilang. Oo. Unay kan, pare. Di ka kitagyaman. Day sakit na ka ni Teresa. Ay, jak amokin ka, pare. Sinayang mo, ti kinasingpit jay tao. Ay na, sana ka masayangan iti babae. Iti kasto yung kinataar ka? Babae pa iti kumamat ko naman. Awa na. Anya? Jak masayangan ka ni Teresa. Ngamen, amok nga gusto kanyak di palasang anam amuta iji inuman iji na minsan arabi. Ha? Wun. Ay, paray, huwag gayam. Mapantamang ki di manan inton malam. Di ka madanagan. Siyak ti makaamu iti inuman ta. Ay, katwa na, pare. Ay, kurso na ka talaga na di palasang kahit. Iso pa nga si ma. Mapantaman ay. Sinumpatan at dagos na po Diyos ti kararag ko, ha? Ha? Ingkar kararag ko asapay lakuma, tagsubli kay manen. Katni, awan pa'y manungal daw, kat imay kayo, ada kay manen. Wen, kahit ka mamamoy ti husto ading balasang. Kasta aya, agyaman ak unay, manong anagwapo. Awanan nyaman na, basta parakan ka. Ahay. Takit-takit na tiradang, paray. Apaw! Hoy, tagare pare. Ala, mangala ka nga rodan iti arak. Pero gyam tayong tuminom. anya? Imbreak mo ni Teresa? Wen manang. Tapay. Diyak kayo ti ugali na, masapol ka na yun nga amuan na no sa dino dagiti papapanak ka na raramidak. Anya? Natural kaayan ayat mo nga rod. Diyak kayo ti kasjay. Unay kan, siguro, ad namanin sa bali abalasang nga ar-armam. Iso akas talatan akala at tipan nakiwin naswas mo kan kwa na. Nawan mo tama nang. Ay na, Tony, amok day ta nga ugalim. Day ta pa nagrup-rupam akas kala na bisinan akanayon iti babae. Na, ni manang mo. Kat, pudno matibagbagak. Ay na, Tony, agpanunot ka kumaan na sayaat. Nagsingpot ni Teresa. Awan makunakkan kwa na. Basta, diyak kayatin ti ugali na. No imbaga ka diyak kayat. Di nak mapilit.
Nagbagaakmat nanang, ngam nagtangken ti ulo na. Laklakayan adi na kayat ti paisuro. Hay, na ito lang nan talaga ti kinababaero na. Ti awanan bain akabsat ko. Tanya ngay nga raw danakaw. Di ka mas daaw. Takas jemot ti ugali day di amayaw. Isupay kit di timpatay na. Ti kinababaero na. Nanang, siya pa'y lako maata makapanunot ti kabsat mau. Kat sublian na ti kaayan-ayat na. Sayang ni Teresa. Nagsingpot. Kan makitak ti panangisakit na iti kabsat mau. Kasano kumaasublian na ngay nanang. Kat adda nga rod manen sa bali abalasang ngar-arman na. Anya, day tatipod no nanang. Adda manen sa bali abalasang ngar-arman na. Agtrab-trabaho kano ijay inuman. Anya! Nay, apay akasta matan ti porma manakaw. Kasla dapas ka napapanam. Ninanang mo. Kinusigod mo tama nagporma dahil gwapong anak yaw. Papanam maya. Ay, ijay man sintro. Pasyarak man ni Andrea. Andrea, Wala nang. Ti balasang ararmat. anya, ayunay kan. Awan pa'y ti manual awas man ipod nakiwin naswas ka kin ni Teresa. Ngamita, adadas ar-armaw. Wala. Apay kapoy. Amuyo mat. Anatar dati anak yo. Iso nga habulin ng mga babae. Ay, subardan ka man si Katunay. No. Siya na nasaya at ngar aramatam ti kinagwapom. Tapnula ang pagayayamam dagiti babae. Tandaanam dayta. Ne, itamang pinagmaymaysa kang ay may, Tony. Itamang pa di mo kadwa ti gayem mo, Wan. Kaya't kung amin nasyak lang ti kasangom nga uminom ita. Amangan no itamot lang kat aklunan nak. Andrea, agpudno ka kuma. Ay ayatan nak kadi mo no saan. Ibagam kuma. Iti kasta, amok mo ti pagluglugar. Doon yaman ti pangedeng mo, irespeto. Tony, tangalaan ti babae amang pahay iti gwapo akaskan ka. Anyat kahit mo asawan. Aklo na kung ti ayat mo. Ay ayatan kami. Sipot pa'y nagamamuta. Ay na, agyaman ako na ikan ka, Andrea. Siya kung ti kararagsakan alalaki na paraswa dito'y lubong. Yahoo! Nanang! Ay no! Ay, tunay. Ay no! Anya ka din day tangararamitam. Rabay ngam agpuka-pukaw kakit Nakababain ka dagiti karuba. Awan baby ang dagiti karuba. Saan nga iso na ti makalapit iti ragsak ka marikrik na. Anya. Yahoo! Ay no kayat da. Umay na makiragragsak ita kanya ka. Amuyaw, inaklon na kon ni Andrea. Agayan ayat kamain. Anya. Una nang, pudno ti ibagbagak. Agayan ayat kamain. Masigurado ka magustuhan nyo ni Andrea para kanya. Anya. Iti kabita na panaway. Ipasyar ko dito balay. Yam amok kada kayaw. Yam amok tumait kinimanang dona. Nya, da kayon kini Andrea paray. Wen, inaklon na mulangan. Kasta ka day. Ay ka nasayata nga raw paray. Wan gayam. Apay talaga nga awanan ti panggap mo asublan ni Teresa. Si Kamot. Ibagbagak lang aro dahil nga inaklon nak ni Andrea. Nga ni Teresa pa ilat ibagbagam. Pare, ni Teresa nabayagan nga mamom. Kun imabot mo tin iti duatawon ti ayan ayat yo. Ngam gapulang iti dayjay nga Andrea basta latan nga inbreak mo. No iso ti destiny ako nada. Anya nga nga rod. Ngam pare, nabiit kayo pa'y anagam-am mo iti dayjay nga Andrea. Anya ti amom ngay, no sana nasaya ti ugali na. Anya nga rod. No sana nasaya ti ugali na. Ay kaso katakmanen aparay. Kas talaga ti biag dito'y lubong. Awan permanente.
Sa bagay magkidiya, pare. Ang panagkunak pare. Sana mapasamak day ta. Ngamin, amok na singpet ni Andrea. Mariknak kay. Sapay ko mga rod, takasta, pare. Nan, kitaak man ti picture ti kaayan-ayat mo akanayon mo nga ibagbaga. Mabit lang manang atoy. Oh, pintas niya. Anya? Daytoy ti kaayan-ayat mo? Uy, apay ka day. Sigurado ka kadi a babae daytoy? Kasla baklamat. Ni manang man. Tila ibagbagam ako na. Kumapal ka lang, gaputan na pintas. Kasta ka ti ibagbaga mo. Anya? Sana balay. Iti kabitan na panawan, ipashare ko dito yung balay. Tapno mamamom. Tapno makitam iti personal. Tapno saan mo nga ibagbaga akasla bakla. Anya? Apa di mo kaya timakidate niya? Agayan ayat tamutin sana ya. Ay, kwa! Pakawanan na kumaha. Anyat ka't mo asawan. Kwa! Agpadat nga da itlog na. Anya! Apay nga talang ay bagam. Mabuta nga kami. Pampanunutan nga mga nuliklikan na. Anya? Kitag man. Ay, sabag ka bakla. Awanan ka itibayin. Damot nga agpaiso itlog mo. Ay, sos. Supot ka pa'y salbag ka. Aglingipatan. San kan ngagpakpakita kanyak? Mawatam. Wato ni. Unaklakit din no babae ka. San matgaya? Manangalilaw ka. Aday ta pare. Ibagbaga nga mingging ka, idiking ka. Saan mo ba unay nga mo dyan tao? Nga niya tinarabid mo. Diyak malipatan dati yun. Napasama. Pare. Kanya nga dito pare. Makapalag. Ada itlog na. Sakit na. Subaw. Unay maratan paray. Nagang dod ang araw na bakla no kasi paray. Subaw. Jaklo ko man imbibrik ni Teresa. Bakla magayam ni Andrea. Yung sana madlaw bakla. Gaputa babayang dating. Hanggang supot mo't gayam ti awanan bain na bakla. Ay, basol mo na ita pare. Ken, saan lang nga siya agayem mo? Ti nang palpalagip idikin ka. Ado kami. Di na kami bangag paray. Kanya nga ita, nakasarak ka iti supot abakla. Ayawan mo paray. Ayaw naman. Pare, pangasim. Di mo ibagbagay di orasino. Nakababain. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din. Ay, Oscar. Oscar, Apay manang. di mo malaki sayanan day talabay mo. Mulmuleng lang ang mulatan day ta ulo ti manok di ta pinggan mo. Palpalami isag pay lang manang. Tanagpurot da ito inapoy kundi ko ngayon dasar mo. Kasla na unag ti pampanunuta ma. Pampanunutot nga rin nila ni manang. Asino alane? Yay balasang anam-am mo kaya kasaran. Lamin anong kain sala. Nagpintas manang. Kayat mo asawan, agayat kan. Ayat ka din da ito amarikrik na manang. Ay na, sigurado nga ayat day tan ading ko. No talaga akayat mo day jay abalasang. Ay katarma ma. Day tati parikot ko manang. Tajak amo ti agaran.
Day takot ngamin, taday talagar din mo, tas asikaswal. Kasano ti agaram mayaman. Ket mapan mo pasyaran ijay balay da. Ngamnay, no mapan ka agpasyar, nasken mat nga rod nga agpurma ka. Agdigos ka mat ken agbangbang luka. Ay, day talaga yam. Sige manang, papan ko pasyaran, hindi pa na ida. Naglawa man ang dito minulaam iti kamote Sigurado adakkel man ang tipaglakwam dito Agda man ang ibang kukon. Day tamat lagi bang bangkon ti aramidam. Mga sawa kan Tapno adda pang usaram iti kwartam nga ibang bangkom. Agaramak nga rin. Armamon nila ni akras mo. Ay kituin Talaga nga armang. Iturturod mo na. Mariknak ngamin nga pitik-pitik ti puso. No kaya't mo akit kaduan ka nga garam. Mapaling ayamot ti kasta pare. Muna, ura ijayak lang ruar. Pampapigsa iti pakinakam mo Sige man nga rin. Kaduain na kindan mapanak agaran. Tani, kaputado ti umay agaram ken ka. Pinagpila kiday jerwar. Ay kutuwanin amanong, tadyak mo't ida mapaggigiddan asangwan. At dapay kayam dagiti naggapoy kabang ibang nga barangay. Jak amo, no asino ti pilyak katakwada. Ay, siyak ti agpilay. Ne, anyalakit din ayan ni nanang nakisampitaw ka man na nakunak. Kasano ko maasika ti agpili, kat nila ni ti makiayan ayat. Ay, saan amabalain basta-basta ti pakiasawaan nila ning anak kao? Nanang, pasig anatataraki dagiti nakapila nga umay agaram kin nila ni. Apay, basta natarakay, nagpintasan nila ni akapsat na makiasawa lang itinatarakay. Anya ayat ikayat mo akalidad ti lalaki apakiasawaan nila ni nanang. Ay katsiyempre daytay mo't adda kwarta na. No saan a kwarta, rombang analawat ti dagana. Oh, kumusta ti panang pasyar mo kinila ni Idirabe Oscar? Nagado kami magayang nagararam gingwa naman Gagangay balasang gayam. Sapay nagtatayag dagiti karibal ko. Nagbabakid da. Dapay barbasa. Kat si Kangay. Tang-tangating nga rin. Ida. Nagbasitak lang kumpara kadakwada. Kidag-kidagandak lang. Ta nagpipigsada. Anya ti panagkunam di tabagem, Oscar. Basitak lang aruday. Nangisitak pa'y. Ugar-gar ti bukong. Sarang pa nagitilapayag ko, nagbasi. Ay naading ko, inuyaw mo maninday tabagim ako na. No si bibiyag kumapay, dagiti naganak na. Sigurado nga tanda ka, gapo iti panang tagtagibasit mo di tabagim. Yak sa ituloy yun, tiagar, mana. Siya nakmut na pampansinan nila, nay. Oray ni nanang nangagbanbanday. Di nakpanpansinan. Ordinaryo lang, abaro. Ala, mapanak makitsindain ton madamdama. Adda ka di ipagatang mo. Ay, awan manang. Badaw, sapatos, apagaram mo. Oray sa anang, yakon kayat ti mapan agaran. Ay, amukon. Igatangan ka itibang banglaw. Awan niya ngay lanay. Adda ka din napila im kadagiti agar-aram kan ka. Agpilpili akpay laeng, nanang. Laglagi pam aje pilyam. Naskan nga do ti kwartana. Jay adda ornong na iti bangkaw. Wano saan, jay nalawa ti dagana.
Adda ka di matikas ta alalaki ita apanawan, nanang? Ay katada apay kay dingawan. Kat dagiti mo't agar-aram kanyak. Kat pasig mo't nagpupurmada. Nagpupugi kan nagtatayag da. Ay saus, saan adagita ti pilyaw? Nanang, siyak ti makiasawa, saan ada kayo? Ay saus, agregat to ti biyag mo. No saan ka analaing ngagpilay? Ay, pas man ti pa nagmulam iti kamuti Pare Oscar. Ang yaman nakta, imay naktinulungan na nagmula. Sa nabalit at ang danang kamay, paray. Ay, karumbang lang Tadamot pagload ko no madamdama. Oscar! Ay, Nimot manang mo dayta. Anya day ingat nga to na. ay, Jaysa, ginatang na para kanyak, paray. Nakagatang ako ni Tibang Banglaw. Ay, sus. Dayta ti kasapulan pare. Tapno kayat na kanila na Ay, unay mo ni manang. Tila gatangin na. Oh, amom numaangot nila ni daytoy. Ay so, sigurado asong batang nakan. Ayun ngagpay pare. Ay, padasong dayta. Agbangbanglo ka mo ta. Ha? Nangina, ti pinanggatang ko iti dayto abang Banglaw. Iso anas ken nga usaram inton rabi amapan mo pasyaran nila nay. Ha? Ay, masapol nga usaran pare Oscar. Ay, Kita am imay pa intulod ni manang mo dito pagmulmulaan tayo ti kamuti. Pinagtugaw ko dagiti agar-aram kinilanay. Tapno sa gaysada ang maibagada tirik nadakan ko na. Makapili mo't siguro nila ni kadagiti agar-aram kun kwa na. Sapay ko maa? Nay, anya day jay maangot ko. Maangot mo matgayam ti mangangot ko nanang. Agat binalitungag mo't akamutay. Wan nga rod nanang. Mangangot ko matdayta. Agoray ka man, tadamaga kadagiti agar-aram kin nilanay. No asino kadakwada tinagitugot iti binalitungag akamutay. Ay sus, nanang di ka lamabain. Awan lati di ka damdamagan. Pagbay na kumangay, dakas ayat agdamag. umaya mamit agaram lanay. Kunak man no adala kinadwaam nga umay agaram. Siyak gayam ni Oscar. Asinaw kada kayo tinagbalon iti binalitungag akamutay. Ha? Anyamad ni nanang. Kunak no anya itayan ti umayo ibaga day talagayam. Ay katsiyempre at dagayam maangot ko nga agap binalitungag akamutay. Juan, Ay sos, agbalon kayo lang arudan, binalitungag paymot akamutay. Diyaymot ko masabong Ay, nana, syakti agat binalitungag. Anya, sika. Yay, pabanglok da jay, nana. Ay unay mo't day tapabanglawn. No adda pa'y planom nga umay agaram kin nilanay. Saan munton nga usaran day tapabanglaw. Tadyak kaya, tiangot na, ha? Awan lat na. At dami na lasak. Gapoy ti dayja, pabanglo, ginatang ni manang kam. Pare, saan ka ko mga agsaw iti kasta? Ay, yakon kayo ti agarim. Ay sus, sumuko kan. Para lang iti dayja na pasamak. Anya para lang dayja. Pero may anay babainak pare. Ay sus, ituloy mo lang tatiyagaran pare. Isardeng kaun pare. Na, kahit anyang nga ti planom. Aglak-lakayak langin abarong. Ay sus, kasi ka pare. No mainayon ka kadagiti 5 kay abaraw dito lugar tayo. Saan lang matasya ka? Uray si ka? Aglak-lakay ka mo abaraw. Oo, nagkunakan ka. Sus, awan planok nga aglakay abaraw niya. Mga sawa ka, nisuti kayat mo pare. Tasya, talaga nga isardeng kaun ti agarang. Bye-bye akaw.
na di naggatangak anabang luday toy. Apay ngay nga agat binalitungag met gayam ti angot na. Mababainak manang. Ay, inak apaan inton bigat di naggatangak iti dayto abang banglaw. Ipungot-pungot ko kalpasan apagsasawa. Ay, saanin manang. Apay-pay lang aramidam day tangay. Tapno makaibalas ta iti inaramid da, apanang pabainken ka. Baybay amon manang kunak manang. Kat, papanam ngay. Mapanak man nagmula iti kamuti Isulangan ti ramidag manang. Agmulak iti kamuti, aging aglakayak. San kan nga garam? Mayamon manang, aglaklakayak langin na paraw. Ay na, awanan ati mangiwaras iti pulita yun no kasta. Apay, napanan ni Manong Mau. Ay, jak amo nagpadaya mat itay, nanang. Kunak ka mapan na aradwang isang kabasit adagatayaw. Tapno mulaan na. Ngam di namanan aramidan. Napanmanan na ki basketball, nanang. Ay saus, agmalmalum man ijayan. Agpadpadadalakin ni tatang mo. Gungot kayo manan. Ni tatang mo, agmalmalam ijay kantina amakin in istorya. Noan niya latis istoryaan da, di mo lamay ibusanan. Ay, nagatidog man ang tilitan niya yun, nanang. Ay na, agpay sumati bagbagak. Kat nimot manong mo, agmalmalam ijay basketbolan. Imbag kuma, no damayawid na akwarta. Isuasi kalanay, pilyam ti pakiasawaam. Jay nagagag, kan nalawat ti dagana ti pilyam. Awanan ti kasta itaapanawan, nanang. Napurma, kan gwapo, ti uso itaapanawan. Day tala makibas basketball ter aramidom, di ka pa'y nagaradaw. Nagbasit lang aruden adaga, di mo pa'y masango amulaan. Ay sus, basta makiasawa nila ni itinagagad, ken baknang akaskin ni Oscar, saan na masapol nga agar-arado akpay laeng. Anya, Asino day ta nga, Oscar? Ket may sakadag iti agar-aram ken ka adabak na ngagar-aram kin nila nay. Adda nanang, jengay ko na mga agat binalitungag. Ha? Oscar, tinagan na day jay? Baknang? Kasanoan na ibagam abaknang? Ket no iso titungtungan mi ijay basketbolan itay. Nalawa kanugayam ti daga at tinawid na kadagiti naganak na. Ikta-iktarya ka no. Oh, nangagmaw lanay. Nalawa ka no ti pagmulmulaan na iti kamuti. Dakal ka no ti kwarta na ijay bangko. Oh, nangagmumanan lanay. Nangag ko amin, nanang. Apay, tulingak ayakas kada kayo. Ang gapo iti pa ng pabain mo ken ko nanang. Ay sos, amangan no saanan nga umayagaram. Pinabay na kaya mag. Di na magkulaang mag. No asino ti agat binalitungag. Pinabay na kaya mag. Di na magkulaang mag. No asino ti agat binalitungag. Apay, panang pabain ayamot ti kasjay. Sos, naglaing kayong tumad ngamin amang pabain. Iso ang makiasawa langin nila ni itinapurma ken guwapo. Ay, jak kayat. Jak itulok dita. Dayjay nga Oscar ti kayat ko apakiasawaan na. Nalpas ti tungtungan. Sus, ay niya lakit di ngaminin ayan ni nanang. Di ka lakit ngamin tantanangin ti ibagbagam. Basta nalpas ti tungtungan. Period! Manang, pudno ayaman ang dan kayo iti agkali iti kamote? Saan mo ka di anak kasarita ni Oscar? Ay sus, kitno agpaspasanaang mat iti kalapaw na, iti garden na, manang. Apay ngay. Ay, ang mga no dahi pa ng pabain ni nanang nilanikan ko na Bagbagaan man dahi agayem mo. Lab na talaga nila ni manang. Ingka kasarita ijay kalkalapaw na.
Tadamagam, numanangdan iti agkali iti kamote amula na. Ay katuna, tagayabak iti agkali ang matangdanan. Nagsukat ka na, agpapintas ka, tamapan ka makikali iti kamutay. Anya? Siak? Agkali iti kamote? Agpasiksi ka, tapno makita na ka ni Oscar. Apay da ito'y sandal nga dati hills na. Kat usarma, Usarak? Amapan agkali iti kamote? agminiskirt ka. Anya kayo matananang, tira ibagbagayo. Agam amangaw kayong samatan. Ay sao, surutam ti bagbagak lanay. Saan ka nga agkapoy-kapag? Manmanaw ti kaskin ni Oscar. Nagadudag iti kayat na matangdanan nga agkali iti kamote, pare Oscar. Pagkalyam ina, tangdanak ina, pare. Nung tiimas na, puro matbabakit. Ha? Ay nanine, pare. Adda sumunga da kas labalasang. Kita na Di naman angawon iti kasda, pare. Ay kita namin ang angawan kayamat. Ha? Kaslamot nila ni dayta, pare. Ay sos, isong agpaisaw. Nakahils ka nakaminiskirt nga umay agkali iti kamutay. Ay sos! Saan ka ngagkali iti kamote, Lani? Tajak ipalubos ngagkali ka. Ha? Kat? Anya nga iti aramida? Dito'y kalangan abay ka. Agis-istorya talat ka. Sigaman, no day tati kayat mo. Awang ngamin ti kais-istorya. Ay kat, syakon Ha? Binastid na mo ito. Saan ka binasted, Oscar? Ha? Saan? Si kamot ngamin, idi pinabain na ni nanang. Saan kan ang nagsubsubli iji balay? Amom ka di, nga inururay ka? Pinadpadaanan na kamutlaang ni nanang. Tapay ka nuway. Di ka pa'y lamakadlaw mat. Karagiti amin ang nagar-aram kanyak. Sika, ti type ko. Ay na, nakaragragsak tirik na kanakangag iti dayta. Lanay. Uray ni nanang ko. Si kamot ti kayat na, para kanyak. Ay, agkasarta nga roda yung lanay. Saan ka napapayagan ba? Agkasartan. Bueno papagayam, itan tinagibusan ti may sama na napakasaritaan iti biyag, anay tampaw dito'y drama tayaw, Anya Laki din. Insurat ni John M. Isagsagot ka na kayaw ti Danmarts YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Anya Laki din. Anya tinararamid mo iti may sangal daw, Jane, anak ka. Di mo ibaga nagililad ka nagsilsilpon kalatan. Ni tatang mo't, kasangsang petsulaan, ngam napudot adagos ti ulo yung. Apay ka di aya. Kasano asan anapudot ti ulaw. Kitawan mo't ko ng mga gluto ka. Masadot ka mo't nga roda makipurdiya. Busy ak nga rod, tatang. Na, anya kumati pa ka kumikumam, kat bakasyon mo't ti apo ko taita. Sabay sa nga pulo mo't ni Juanito. Sana masapol at tuto ka mabantayan. Anya kay lakit din aya, tatang. Aginanaak mo ta. Kita kumamot ti maarami dito'y balay Sana dahi ta agil ilad ka nagsilsilpon lang ti paglayngam.
Anya lakit din. Sige, mabit na ang taginaw kan agluto akon. Itay kumapay mabisbisi na kaon. Amom mo ti trabaho di garden. No mabisin kayo, ipapudot yula ang ti kape dita, tagkape kayo pa eh. Saan akas ta nagado ti bagbagayo? Asino dyan napan iti ayandaman ng sabel itay tatang? Vlogger ka na. Nukas na. Adda inted ti vlogger at tulong kadakwada. Wayne, nasyan ka no di vlogger katakwada. Nakita ka nga adda kwarta nga inyawat na kiniman ng sabel. Wayne, kwarta, bagas, kan groceries, tinaawat ti karuba tayo. Ay, suswerte da kita Deserving damot pima na matulungan. Siyak nga ta. Kaano nga tamit ang makatumpungak iti nasingpet a vlogger. Tapno adda kumamit mangted iti tulong kada kami iti anak ko. Ay naapo, agsapul kagiday ti pagtrabahwam. Makilabakan o isaw. Sa dadeta tulong ti sabali at tao tinamnamaam. Nang runa pa'y kat awan mo ti diferensyam kan napigsa ka pa'y. Anya lakit din ni tatang. Kasano ang makatrabaho kat addamat anak ko. 10 years old ang tapo ko. Mabalinin nga agsideline ka no kaya mo. Di pilay to pa karuba. Amo na tag-diskarte. Sika pa nga awan diferensya na tag-sarot-sarot. Tatang, picturan na kami man iti anak ko. Na, anwam? Addala pang husarak. Anya mananday ta. Anya man ti planong nga ramidan. Basta, aramidan nyo lang no anya ti ipapaaramid ko kada kayo. Sige, umisam ka iti camera anak ko ha. Ay, una yan. O, kitain nyo tay mayat nga anggel at tatang. Kasano na ito? Yakmadam mo no, anya ti pindutay. Dayta ni, pindutin nyo lang dayta. Maminsan lang. Wun, agbilang kayo kan siguraduin nyo asaan a-blur ti picture. Ay, kat agpusto kay nga roden at adapay lakad ko inton madam ba? Kitaam ka di daytoy orlan lakay. Anya day tabakan? Ni Jenny akalugaran tayo lakay. Agdaw-dawat iti tulong. Tulong? Para itan niya? Para iti panagadal ti anak na Enrollment ba't gaya man inton umay abulan? Di mo ibaga kaya't mo ti tumulong bakit? Saan mat siguro adakas lakay? Kaasi mat jaubing. Saan na supsuportaran ti amana? Anya nga ron titid mo kadakwada no bilang lang bakit? Dagiti bado kan sapatos asaanan nga us-usaran ti anak talakay. Planok matlaang ti mangted iti basit akash. Sige. Sigang dag desisyon no may papaniti dahi tabanag. Saan mo't kita adakas ti tumulong? Basta kasaritan pa yung umuna ni Jenny. Mabit man laang tataremo. Adda ka di masapol mo, Elsa? Ay, alaam daytoy tata. Tulong ko para iti anak ni Jenny. Nakita nga min ti post na iti Facebook. Ha? Agdaw-dawat iti tulong para iti panagadal ti apo ko yung nga anak na, tata. Hindi. Jak amo ti bay papaniti dahi tabanag Alaan nyo lat tata, itadyokan kwa na tata. Pakibagayo nga umayto dito'y balay no saan abisi. Ta pagsaritaan mi tata. Sige, punta. Ibagak to iti anak ko. Anya day ta nakasako nga inyawid yo, tatang. Tulong ni Elsa para iti anak mo. Dumaw-dawat ka kanumot iti tulong iti Facebook.
Day talaang tintad na? Ha? Anit kahit mo asawan anak ko? Sigurado kayo kadi aday talaang tintad na, tatang? Wan! Bado kang sapatos, tilinaon to sa ako. Ay, anya lakit din. Na, apa kas reaksyon mo? Di ka di maragsakan, tadayin tadakit. Saan aday tati ka sa pulak, tatang? Na, anya nga rugnay. Idi suyo pa ilang dagita asa ko dita. Naibaga na mutla ang kanya kamapan ka iti ayanda. No saan ka abisay, tada pagsaritaan niyaw. Daytoy lang ti maitid ko akash para iti anak mo, Jenny. Dakilan at tulong dayto kada kami manang Elsa. Pag-enrollan ti anak mo, aya. Jak pa'y masigurado manang. Public school laangan Ibirok mo, tapno makatipid kayo matlaang. Wanan Mayat matlat na ti agadal iti public school. Makatipid ka pa Nang runa katawan gayam itid ti ama ti anak mo asustento. Wan, siyak ti makaam mo manang. Ay, wan gayam. Kumusta nga dagiti sapatos kan bado nga intid ko? Umanay ka di matlaang iti anak mo. Wan manang, umanay matkan ko ana. Umayak man, Jenny, nakaw. Ni, da kayo matgayam day tatayo no. Anyat masapul yo. Nadamag ko ngagdaw-dawat ka kano iti tulong para iti anak mo. Ay uwan tata. Inyag ko ti bag, badaw, kan sapatos, dagiti apokaw ka na iduldulin lang. Sigurado nga umanay dagitaw iti anak mo. Ha? Manungaminin ti tawon ti anak mo. 10 years old nan tata. Marigat anak nga rod, nang runa iti pinansyal, tawan mo ti sustento nga itid ti amana. Ag-sideline ka ipadas mo ti makilaba kadag iti kalugaran tayaw, isupay na yay. Na, taisuro nakpailang, no anya ti aramido. Anya ti kunam? Ay, ikwa tata, aywan, agsapulak to iti pag-sideline nak, isupay nga agpaiso. Kaiwaramod dagiti bado ken sapatos nga intid da kayo, Jenny, anak ka. Sobrang amin tatang. Sayang ba? No di namot lang isuot amin. Itid mo lang itinaddo mga kasapulan. Sayang dagitaw. Sa pinagbamayat na Ay natatang siyak ti makaam mo dita. Aguray ka. Kabarbaro ta silpon mo Ay, kuha tatang. Nangalaamot iting gatang mo ti dayta. Ni tatang mo, kwarta ka. Ay, agpudno ka man, anak ko. Kwartam? Wano nakuliktam at tulong para iti panagadal ko mati apukok. Ginastos ko pa ilang tiintad da para iti apo ko yo, tatang. Masukatan to no makipurdiya Hindi laki, Jen. Inggatang mo, itawan ka iskan na aba nagtitulong anaawat mo. Ay, sana na siya at kasta anak ko. Anyan tulang iti panunutan dagiti na ayat at timulong ka na kaya. Ang mga numadismayada iti kasta ngay naramid mo. Si kagayam dahil na, Jenny. Nagpariban kang saman. Aywan manong Orlan. Inlibre lang ang tigayom kong adda salon na. Aya. Wan manong. Libre lang ang daytoy. Ay, punpayan ta silpon mo. Ay, kwa manong. Binulod ko lang ang daytoy. Anya lakit din. Laimbag man. Tada ti mayat amang ipabulod iti cellphone gan ka. Tigayom ko nga da negosyo na. Nadadaal nga mintay sigod a cellphone ko. Naimbaglaangan ata pinabuludan naktigayom ko. Kastagaya. Wan manong. O sige, agpatuloy ako na. Ang mga nusimang peten ni tatang ijay balay. Ditangan. Nasabat ko ni Jenny di tadalan tayo Elsa Bakat.
Anya ko maitanong na sabat mo lakay. Nagparibant man. Inabak na ka. Ay ha? Wen, ti ko na nakit inlibre ka no ti gayem na nga da salon na. Saan na ka mamati? Saan lang nga ita bakit? iPhone pa yan ti cellphone na ita. iPhone? Huwag ba kayo? Nakariban ka na iPhone ti cellphone na ita. Amangan mat no pinagpariband kan inggatang na iti iPhone, titulong adinawat na kada kami. Kasamot lang datap ko ba? Una yan, di kasta diskarte na no bilang man. Gusto ti atap talakay. Away ka di bakit? Kita ti post ni Jenny iti Facebook lakay. Ibagamlatan, ano anya na itapos na? Looking for iPhone. Kuna naman. No kasta, saan gayam abulod di siyang iPhone? Wen, ginaatang nagayam lakay. Sigurado asan mo't lang alibre ti pinangpariband na. Oo na yun day tatao. Dumawat iti tulong para iti kasta bambanag. Narigat ti tumulong ita panawan no kasta lang. Ay pudno lakay. Pagadalak day to yan. Inton sumaruno, sa anak kon amang ted iti kwarta. Narigat ti tumulong, taagraman kalugaran a mismo kat manang gundaway meten. Kumusta mo't nga tante anak ni Jenay? Inginroll na nga ta? Diyak mo tata. Sa bali mat gayam ti ugali day dya Jenny. Apay aya, anya ti naramid na. Pinangpariband ken inggatang na iti iPhone ti tulong anaawat na kada kami tata. Anya laki din ti kasta. Isumod lagayam asabali ti isem na, idilupot ti inted kaw. Wen atata, takwarta gayam ti kayat na. Anya laki din. Narigat ti tumulong no kastalaan ti matulungan. Ay pudno tata, iso asyak, agkontrolak meten manipod ita. Wen nga raw, sayang lang ti tulong ang maitay no kastamit lang ti matulungan kunak manay. Ay no amok la ko ma, inggatang ko laangan iti bagas ti kwarta nga inted ko kenkwana. Sana bali ammo tayon inton sumarunaw. Adalat ta sakit tinakam, ngamanya kay nga rod tata. Desisyon na meten ti agsayang iti kwarta. Nalakalaan king kuha na ti mangigastos. Ta saan na mo ta nagrigatan? Ay awan ti mayat at tumulong kenkwana tata, no kasta na laeng. Ay wala. Uri asinaw no kastalaan. Madismayamot Kanya laki din. Makapasurong dagita tattang. Anyat na pasama ka na ka. Sakit din ti pagsasaritaan da dita tersena. Ay, wait. Sigat ipagsarsaritaan da, hindi na palabas ka daw. Husto ka di ti kasdeng aramiden da tatang. Nasayaak nga rod ti kasdeng. Day tatiga na ba ba? Apay nga na pinagriban kan inggatang mo iti iPhone ti kwarta nga inted da para iti panagadal ti anak mo. Binulod ko lang mait. So kataktuan no adda ti mayat amang tangdan kanya. Oran dapat ti bagbagam dita. Kamalay ti kastang inaramid mo, anak ko. Ay, di man pagbasuraan ti lapayag ko tatang. Na. Sige, rumarak labit. Adda na patag akasarita. Tawanan bain ang babae. Sa dino ti papanam, Jenay. Iti ayan ni Elsa, tata. Awanan ba inday ta babae? Tapay, anya tinaramid na king kaya. Amok nga iso tinangis istorya a pinagpariban kan ingatang ko iti cellphone ti kwarta nga intulong da kata kami. Basol mo mutlaang Apay nga nga inusar mo ti kwarta para ko maiti panagadal ti anak mo nga Ha? Takanunungan nyo pa ilang ti dakas nga aramid day ta babae. Wine, kaputasi ka, tinagbiddat. Di mawat kay titulong para iti anak mo. Sana para iti riban kan iPhone nga arapaap mo. Kamalay, ti kasta diskarte, balasan ka. Diskarte mo tinday ta iti tao, asa daot. Ay basta, kayat ko ang makasarita day ta babae.
Siyak timbabain na iti kastangay naramid na. No si ka tinakabasol, agpakumbaba ka. Di ka agin tuturay da kasta. Ay nilaki din aya. Awanan kay tibain. Apay, anya man ti pagpupungtutam si ka, Jenny. Masapol nga istoryain nyo kan lakay mo ti may papan iti iPhone kan ti panagpareban ko, ah? Anya ti pagsakitan tinakam mo kat pudno mo timbagame. Saan amay parbang ti kasting inaramid yo? Panang dadaal dayay. Amom, saan ka ang maisyo no saan nakasjay tinaramid mo? Usarampay ti anak mo tapno lang makadawat ka iti tulong. Nasayat ayaman ti kasjay. Awan bibiyang mo tasyak ti ina. Wen, ngam saan anasayat nga usaram ti anak mo. Tapno laang adda pang pariband mo. Kan igatang mo iti cellphone. Ay, makapadismaya launay mat. Nasyakti si ka, agpanunot kan aggagat ka ngamin. Di ka agaramid iti kalukwan. Tawan ti daduma amay babain. No di si ka matlaang. Anya laki din, no dumawat ka iti tulong, usaram para iti pagsayaatan ti pamilyam, saan nakadag iti pampanag ngawan kay iskan na, iti kasta, saan ang madismaya dag iti timulong kin ka, anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay.